Ya kene kapor ngan batai pi kumno ban connect ya ka photon bat ka phantom wallet mah klik ya kene ka site ka bangang la share pi photon ti nang ta la klik ya ka tu pi de bandon lupa ka phantom wallet ka ba pi download na po play store pi klik ya ka tu ban yo ya ka tu kene ka site dunga yo la pha tu kumut pi kemudian kamu open kemudian tu open kemudian bangang lah dia download mah teman ta bila klik ia kini ke photon tenang ta kelapa automatic itu ngang don ia ke phantom wallet ngan klik connect wallet dan ini klik itu take ro agree klik itu take tenang ta connect wallet tenang ta kan sapa automatic ban connect itu kan di connect ti telah dep connect itu ngan le ngan sign in tangam tu simple lah dap confirm tu dah connect biang connect sign in klik confirm tu kan ketuka lah biang tinang ta mendai empat biang generate klik generate tenang ta copy YouTube photon trading wallet lane da bom copy rum lele da tepi slide ya kanesha ne slide kumto tepi laban copy tu nang nero pi laban save itu la da pim save rum lele da tang ban share page kata photon sa klik continue tenang ta I already save it klik itu tenang ta tu la deh tinang ta la dep kemudian I continue ti kemudian tu la biang ti tangam tu simple kemudian dala apa yang tu pat kum dade bapi pila yo no coin na ngi la ni na kano ka platform te pile kum ni kan ti sumudor ngan sim yo address nomor ban check yo coin umde ban wat daga kerteng bahap ban verify da kontrak address kan temen ta tangan sim we address nang ne ngan copy ute to mo ngan copy ute te le kumno dala copy ute ngan le ha ka te belum kum kan jas kana kalen mo tinang tap paste tu kan ti la paste tu kemudian klik tu coin tu kan kemudian tang ban supet kan tang ban supet mah tinang ta ngan klik bang Ahmad to ketu ka dex beketu ka filter dex tementa kum ki coin yu ki ko ban pet ki balance ka e tementa hakini ki dex ki balance kini baro pi le kumale manga klik noi kate nang tabak kate I tang gitu lightly sa apply tu ke nang ta filter pa da klik filter kemudian hang tu pide ban klik I tiki box baro light no tang kawe ka bom klik hang ne mien kemud ba u coin uba pi page umde uba khlemen kemudian uneu de bla de min the first authority LP bond top holder with at least one social media bandon kawe ka social media they apply tu klik apply tu kan ma tinang ta mde tangum tu te pi la ban klik ni ki coin ki ba ka volume kat no ka liquidity kat na pi kwa ban page te ngin ya no me ka liquidity ka ro ngin kan bet market cap ti bila ban thon tu kan no Rio Hajar San Hajar Praspa market cap tu klik tu how to te pila ban tho laga tho ro khandai daki lak tali ro to nang ta sa klik apply tu kan ti pin yo I kum new coin new balance minute to ti menta pin yo I ne kemudian
kumno pin yo ilot itu ki charge kini tai klik yo te ADVUI on yo te on yo tu la on yo tu page kalam kam tu tu la lam tu la yu ka volume kat no volume ka mut ka jing jadi ka jing thit jong ki bri ka volume ka poe du shipho hajar ka mut kata ka volume TXN ka mut ka transaction maker ka mut ki bri ki bathit ndriu ko nyungut ki adon baro antai ka transaction pat nomor blak khlek lang ka buy and sell ka bun na to ka ti nang ta uni coin udon ka way ka social media ka tu ka de ka website ka tu ma ti nang ta you can ka charge part hang ni phila ban page you can ka top trader kamu ki bri ki bakamai ki bakamai tenang ta holder part ki de ki bri ki badang hold you coin te kamu ki tu ki holder liquidity pool part ka de ka ba ki deploy you coin ban hab ban add liquidity ni ma man ba pen mi coin lada klem don ke liquidity pool kamu la ban ya trade you coin ma tenang ta pikwa ban tepat crypto transaction pikwa ban kini ka date and age itu ada ka age kintu kham sutu pi powder ki second ini gibri ki ba thit kham ha den kini ba thit man tam ta just now ti pikwa ban page ye ki bri ki ba thit kham ne ayu tu aro shapo klik aro shapo kamut kini ki de ki bri ki ba thit kham ha shua ma kumne u new CD do dev nong permi coin pet kai tu la di nem uturu la di ya uto thit lai spanyo la deb di lai spa lai $2 kamu yo arpo $100 ka profit jong tela da dev yo arp $100 kan mau ba ka tu kampat day ka jing kamai jong na mar boleh utu dev uba permi new coin tan tang ka transaction fees lane ka jing permi coin jong uro lakum no hadu arpo $1 ka la kalau haban load ya kan mo hakano ngan pen itu ngan pen hang ni kumno wan page ka tu lai aka pompon support tenang ta pin sei ba kibon ki ba ngi de ban tep te klik iti dot lightly tenang ta klik to pump support te klik pump support kemud bau dev create a coin on Pompon tenang ta how much does it cost pin page itu kemudian lakno total 0.04 sol kajing load nak bentau creator kan ubashna yo coin tenang ta umde tangga tu kadon sa kiwei part saya itu sorry kemudian itu dan skiwei klik biang tu Pompon klik tu di transaction fees nang ta klik tu transaction fees nang ta rapor nang ta 0.02 if you create a coin and purchase pay to Solana ma if you create a coin but don't buy any coin kemud free kemud kam don jinglot lada udaf u create a coin but artat uthet kemud kandon ka fees ya te hang ni ka free kemud free tang ba phi ka ot bet ka ta ka transaction fees pat ma pre graduation trade kemud ka ot hadu 10% ka fees kan ma te kemud la kumno la nganum ya kran jrong ka to re ka pemud udah la kumno habo penmi yo coin ka jing pelut jong ni baro la kumno na ka benta ka bit ka biang jong ka jing penmi coin jong kan poi la kumno hapo arpo dollar kan te ban connect ya ka phantom wallet phila suthu te tangkat tu kublai shibon ngin sekendu pat wiki video